The district-level Goria Festival concluded on Thursday night at the Baraza Meirabari SP School grounds in Padmavil, Khoi. The event was headlined by MDC James Debarma of the Ramchandragarh constituency, who presided as a chief guest. The guest of honor was Suhail Debarma, former EM of TTADC. Other notable attendees included Pranab Kumar Debarma, chairman of the Ratanpur ADC Village Committee, and Pritimoy Debarma, secretary of the Changferang Hukumu Bodor Club, alongside several other prominent community leaders. Goria rock ter pajang kangke resap laye sini sikli rock cerai besar rock risat naik toto kan laye dudi kan laye gola peti laye resap ei mesa laye Goria no tuye baba Goria no kulum laye de bil laye mani kong rock haisi Goria raja des berai cana nebo phaya nengna nebo phaya Goria raja des berai nya phayo rok ne je resap laye mani amorok no tini mujuman haisi je puru kaisani no kungon thane Goria ni o bil laye mu khlai layo abo sumnugui mano atai nogo je nok phang tongnai nok malik tongnai ro gola ni tui no tu muoi balti ni tui no tu muoi nok klawa lu phai ni ru phayu tai je cherai ro a Goria no birui je sali ngai ro khulumui ngai ro boro khaiba a tuyo a tui saklai jak ja no masalaye Goria baba Goria no respect laye borok ruoi dia ye je bilai mani ro sunggubu baksaba je chuktui mairum ro yapar homani sunggubu mukhitu phaikitu yapar homani sunggubu je nogo tong mani aborok no yapari no Goria ro birnai ro no homani sunggubu kintu tini nai jangkai blai kai ekdige kha khamani ko je city je culture je laiboma oba haike thanai হাজার বছর রমইনাই সিনি তিব্রাথানি সিনিমু তিব্রাথানি কালচার তিব্রাথানি যে আইডেন্টিটি নতুয়ে oba haike যে মানি জাকি ফাইমানি তিনি অস্তে কাবর অমরনা দিকে থামানি সুন্দুবু Reported by Biplav from Khoi, Chini Khora.